Він там, дальше УАЗика, метрів 100. З тієї сторони дороги! Pasukan Ukraina baru-baru ini menerbitkan video tentang invasi di wilayah Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 26 Agustus 2024. Dalam video tersebut menunjukkan momen pertempuran sengit antara kubu Rusia dan kubu Ukraina. Pasukan Kiev menyerang kendaraan tunggal yang tidak terorganisir dengan personil militer Rusia. Setelah itu, mereka menghabisi atau menahan tentara Rusia. Secara umum, tidak ada pembicaraan tentang konfrontasi yang setara. Mereka juga sering memotong dan tidak memposting rekaman di mana mereka menerima perlakuan yang layak atau diberikan pukulan. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Что там, родной? Так, давайте медика. На! Подивіться тут понад краєм. А ну, їбани туди ще пару пострілів, їбани. Бранін, блядь! Село, населений пункт. Новий Івановка. Куда їх так загрузили? Атмат, блядь! Стекли, сука, оставили все нахуй! Чорти їбані! Давай ще 100 метрів і маскуйся! Походу біля траншеї! Він там, дальше УАЗика, метрів 100! З тієї сторони дороги! Єбаште! Давай сюди підповзай, буду валити всіх! Що там, родной? Так, давайте медика. На! Подивіться тут понад краєм. А ну, їбани туди ще пару пострілів, їбани. Бранін, блядь! Село, населений пункт. Новий Івановка. Куда їх так загрузили? Атмат, блядь! Стекли, сука, оставили все нахуй! Чорти їбані! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.